انت تعملني كمزي انت زي هشني حكمنا خيلي ماي انت زي هرم موصاخون يرا إلنا انت لو sentences ببزحينا نزارب كن بزعبا حلف لو مزاي اب different situations استفعل لي عينت structure ناي sentence ينا نتقم السودما بخمي يسرح جي كنعزو وينا in English زي انت تاتنبلو conditionals دبل ناي grammar topic يو basically 4 عينت conditionals صالونا أبزوم 4 ببحادة ببيج نداقبرنا كنعزو مينا قدامي zero conditional نبلو حدا first conditional سالساي second conditional تراوعي دما third conditional. So let's start with the first one. قدامي zero conditional نبلو. So zero conditional the structure ناتو if plus present simple بنالو. This means أبكلت you clauses وأبكلت you sentences verb 1 نتكلم مالتي. For instance if you mix verb 1 you get verb 1 so these كلتن sentences or clauses simple present in مالتي. So the structure نحر كوينو تتقومو خنتاي zero conditional نمنتاي نتقاملو facts general truths rules and instructions بلنالو. facts حكي مالتي general truths similar meaning له حفشاوي حكي ويدما daycare كل جزء حق دهونه situation rules and instructions كا حقن ممرحن مالتي. Let's see examples. Example number 1. If you mix red and blue you get purple. أيهن سمعون أنت حويسك يوم للا تركب زي تمالي لومي صباح عبد خونه غزي عبد خونه بوتا daycare fact you ويدما general truth. كالاي if it rains put the clothes in the house. عمنت كداون سطح كات خيدمو مايك يوقع دحر تطراطيركا نخونه غربيت كاري حوها instructions تو ماي انتاريمو اتخداونتي غزا اتو. So if it rains verb 1 put the clothes in the house verb 1. Example number 3. If you don't pay the bill they cut off your electricity. If you don't pay verb 1 bills not ka انت زي كفيلكا they cut off مالت يقارصو مالت ويبتكو نيناي your electricity. So this is instruction at the same time is a rule. Wake follow way electricity not ka already. So rules and instructions ka zero conditional gernaina نقلصهم. This is an exercise for you. If I finish work early أنا سرحي قلتي أنت ودي نعطي example كبوكمي I watch TV. أنا سرحي قلتي فتودي TV ري. What about you? يدكس walk قبر كعسيت out whatever the answer is. This one is for you for practice. Leave the answer in the comments. Okay, next first conditional. First conditional بهذا صوعة أبو زحمة صحفتي probable condition. زبليو probable ما تخلو زلوا. كفتسم زلع على تخلو زلوا. ولا بنمبر حاجة 7 8 هميتي تخلو زلوا. إلى مقصود لذي first conditional is possible. Structure if plus present simple up to if clause. Up to main clause ka will plus verb 1. What is the function? نمنتاي نتقاملو ترينا بحافشو حدا possible زوها نجار لعل تخلو زلو نجار كنقال خلانا خوينو قال تفاي دقات function سالو نامنت possible situation in the future is it حافشو functioning when warnings نسب كنا تنقوهلنا كم تخينو خمسة خقات مكاي عينت ما تنقاتا هون خل when promise هذا condition تتماليو انت خبروا المهن حسب promise أما وي أما بساعة كالون offer نزتفاي functions كوينو general لكن أمساي زل على تقول ذلو خون ويكفتسم زخيل مالتيو أبنات نرى if you study hard you will pass. If you study hard you will pass. أبزي present tense مهلاو أبزي future tense مهلاو تايرينا أتي condition جينا بكلمين له تخصنا على الخل عدل أبكلمين زلو if you study hard أبزي مزل الله رح
ኣብ መወዳእቱ ክትዕወት ኢኻ you will pass ስለዚ ከጽንዓሉ ዝግብኦ ግዜ ኣብ ቅድሚኡ ኣሎ ብምሉእ ግዜ ኣብ ቅድሚኡ ስለ ዘሎ ከዓ possibility ዝዓበየ ይኸውን that's why it's probable ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ካልኣይ if you don't wear a coat you will feel cold ብተመሳሳሊ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ኮይኑ ግን it's a kind of warning if you don't wear a coat ጃኬት እንተዘይጌርካ ወይ ጁባ እንተዘይጌርካ you will feel cold ክትቆርር ኢኻ ስለዚ ጃኬት ግበር ከም ዓይነት warning ብሓፈሽኡ ግን ከም ተቐዳመይቲ possibility እዩ ጁባ ተዘይጌሩ ክቆርር ከም ዝኽእል next if we leave now we'll catch the bus ኣውቶቡስ ሰዓት 8 ትብገስቲ ኮይና ንሕና 7 ፈርቓን ተበጊስና ኣብ 10 ንበፅሖ ቀረባ ቦታ ኮይኑ ሕጂ እንተተበጊስና ከነርክባ ኢና እንተዘይኮነ ኣይነርክባ ኢና እዚ ከዓ ተኽእሎ ኮይኑ ግን warning ይሕብር ስለዚ if we leave now we'll catch the bus ሕጂ ተበጊስና ከነርክባ ኢና እንተዘይኮነ ግን ኣይነርክባ ኢና ስለዚ it's a kind of warning ካልእ if she works hard she will get a promotion ኣበርቲዓ እንተሰሪሓ ዕቤት ክትረክብ ወይ ዝሓሸ ደሞዝ ዝሓሸ ስራሕ ክትረክብ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ እዚ እውን ምናልባት እቲ ስራሕ ዝህብ ነቲ ስራሕተኛ ክዘረብ ከሎ ኮይኑ ኢሳን ኦፈር እዚ ተጌርካ እዚ ክገብረልካ ሓውስ ምብዛዕን ኦፈር ንኸሎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ግን ፈርስት ኮንዲሽናል ትኻልእ ሽሙ ፕሮባብል እዩ ፕሮባብል ከዓ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎ ፖሲቢሊቲ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ናብና ትምሕቶ if you sleep early ኣብ ኮመንት መልስ ክንፅበየኩም ኢና Okay, next, second conditional ከእንታይ ይጠቕሙ imaginary or unlikely situation imaginary ማለት ሓሳባዊ ኣብ ሪያሊቲ ዘየለ unlikely situation ከዓ ንኸጋጥም ብዙሕ ዕድል ዘይብሉ ኩነታት ብሰከንድ ኮንዲሽናል ንገልጾ dreams and advice dreams ከዓ ዝኾነ ሕልሚ ወይ ድሌት ናይ ሰባት or advice ምኽሪ ክንብ ከለና ከዓ second conditional ምኽሪ ክንብ ንኽእል ኢና its structure is if plus past simple so ab second conditional verb 2 ኢና ንጥቀም ናይ ሕሉፍ would plus verb 1 after ካልአይቲ clause ግን would plus verb 1 ምክንያቱ ኩሎም modals ብድሕሪኦም verb 1 ይስዕብ can would will shall should ኩሎም modals verb 1 ድሕሪኦም ስለ ዝስዕብ we have to use the base form of the verb. Let's look at the examples one by one. The first one is if I won the lottery I would buy a house. Won is verb 2. If I won the lottery انت زعوت I would plus buy verb 1. جزا مجزا أخو. Okay, so this is what we call unlikely situation. Lottery ናይ ምዕዋት ሓደ ሰብ ዘለዎ chances ብጣዕሚ ትሑት እዩ ሓደ ካብ ማይታ ሸሓት ይድዕወት ስለዚ unlikely ግን still ትዕወት ትኽእል ኢኻ ግን ክንደየና እቲ idea ማለት እዩ ስለዚ if I won the lottery ብsecond conditional verb 2 ጌርና ንገልጾ ካልአይቲ example if I were a bird I would fly ርግቢት ነይረ እንተ ዝኸውን ሲ were verb 2 ምበረርኩ እዚ ኸ imaginary situation ንብሎ ሓሳባዊ in reality የለ ስለ ዕላል ወይ ኣብ ኖርማል ዕላል ምስ friends ወይ family ስለ ዕላል ትዛረበሉ ዓይነት situations እዚኣ ቁሩብ ተደናግር ትኽእል እያ ምክንያቱ I singular ስለ ዝኾነ most of the time was ይወስድ ኣብ conditionals ግን ኩሎም ቶም pronouns were እዮም ዝወስዱ I we you he she it they ሸውዓቲኦም were እዮም ዝወስዱ that's the rule grammatical rule like conditionals ማለት እዩ ሳልሰይቲ example if I were you I would buy it ንኣብነት ሓንቲ ንብረት ዓርክኻ ክገዝእ ተጠራጢሩ ተማኽሮ ይሓተካ ኣነ ንስኻ ነይረ እንተ ዝኸውን ስ ምገዛእኽዋ ብናተይ perspective ሲ it's worth buying ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ስለዚ if I were you ኣነ ንስኻ ነይረ እንተ ዝኸውን were verb 2 I would plus buy verb 1 it ምገዛእኽዋ ነይረ So this is question for practice. If I were rich, هفتام نير انت زخون. Personally, I would say I would buy a house. What about you guys? Leave your answers in the comments.
اوكي حجي نابتي رابعيتي كونديشنال ناتينا ثيرد كونديشنال بنمبرز لهنا كاين الصرخه لكن بقالات كلت كله impossible condition impossible زي قال ماشي زي قال تخينو انت هنزروتينا تعسنا هنجلس كمزي غيرنا يسخونكو ازي اي مصانن نيو وي متعاسنا هنجلس كلنا وي ون اتنصبين نبرنا وصيت زي ممصي مهنات كنجلس كلنا تقمالو قال ابن هذا مجمرا كنت function imagining a different past outcome اب حلف تفصمو حدا وصيت زمصه كمزي كونلنا مهارنيو كمزي غيرنا انت نخون إلا هنجلس كلنا وين هذا شاب خينو كمزي غير هتكونكو ازي اي مهون نيو إلكا regret way when مقيعون كون خل هذا يقول لك قبل حدا ابن هذا بهجي if I had studied harder I would have passed. This is what we call third conditional and which is impossible condition. What is impossible in this case? Impossible نقولنا محلافي يعني تقرأ تعرفوا كم تعرف result حزم اسمه زبلا زلا نقري أصنع يعني لا تدخلون كحج حليفة ما هلا خنيره تعرف هذا اللي هو لازم نعرفه impossible حج كون دخلنا نقري لا مالتي كاليت أبنه نرى if he had woken up earlier he wouldn't have missed the bus أنجها بالتسنيركو أو توبس قدي فاتوا ما خدتنا حجون قدي فاتوا غيره لازم خير كواي كلي حلو فيه okay لازم impossible condition way third condition ناسنبلو بحجك خون زي كل مالتي طرح تعسنا مقلاس حسبنا مقلاس way نسب أموكاس كنت كمال نهال حنتري فلابزي if it hadn't rained ما ينتزي وقت أنيرو نجاب خميت من الله أب كومنت